uria wari Archbishop wa IPC niwe Reverend Amos Mathenge wa Kabuthu. Na inawabanse tuoka handu hakwa ni mwene na family yakwa na ndatumwo President witu President William Ruto uria ndatiga agithie na mbere na ndundu ya minister ikibanga maundu ma bururi witu wa Kenya. Ndehoya twarikia maundu maiganona njuke nigetha ndimurugamirire kuhurukia muthuri uyu murata witu. Na akiaria ari mathiko-ini macio Gachagua ni oreti ya Kenya kwimenyerera kumana na miyoro iria ithiete na mbere na kurehe wanangiki munene kumana na mbura nene iria ithiete na mbere na guthandana guku bururi-ini Afrika. Na hili ni janga na sio imesababishwa na serikali ama na kanisa ama governor ama chief ama wewe. Hii ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Tuliomba Mungu atupatie mvua ya kuzalisha chakula. Oroho ni oreti aria maikaraga hakuhi na demu ya thamaki kaunti-ini iyo ya Nyeri guthama hatari na ngucanio na thirikari niguo guthaitira mioyo yao kuona demu iyo iri ugwati-ini wa muyuro mbura ino yathie na mbere na kura. Gachagua oroho ni ateteire thirikari na kuga mihoro ino ni king'uki na hatire handu thirikari ikuruhanitio nayo. Ya samaki hapo iko hatari. And I think County Commissioner, you just move there. Bwana Murugo. If those people cannot move, you just move them. Mimi sitaki watu ya hapo kuniita kuja kuleta blanketi, kuja kuzika hawa. Itakuwa ni jambo la aibu tukijua ya kwamba tuko na hatari hapo kwa damu ya samaki hapo pande ya Kieni West, hapo karibu kwa General Karangi. Alafu tu watu wakae alafu mvua ikuje usiku iue watoto iue wa mama. Mimi naomba watu wasonge bila kusongeshwa kwa nguvu. Na riu aremi akawa na macani mena gitumi gya gukungwira huu ni kumana na ndumiriri iria munini wa mutongoria wa bururi arekia kurekereria akiuga riu bei ya kahua na macani ni ithiete na mbere na kwambatira na oroho ni oreti aremi gucoka migunda-ini yao na guthie na mbere na kurima uremi uyu. Kisha wanajaribu kutuhonga lakini tunakaa ngumu. Bei imeanza kuwa nzuri, nataka mrudi kwa shamba sasa mtengeneze kahawa. Tuongeze kilo kwa sababu bei itakuwa sawa kwa sababu tumeanza kupata direct market. Handu-ini ha Muthingi TV, ritwa riakwa ni Wanjiku wa Kihumba. Getikane na icio cia miyuro na hathara ya mbura na ngakihoka na ngakikurio na ikorwo githie na mbere na kwimenyerera na kwirora ni amu mutino ukiragwo ndukiri njabati kiri bata gukorwo ugiikara hau kana gukorwo ugithigiriria gukorwo ugikirika mai-ini kana wieterera miyuro ta ino. Tugetikane na icio riboti ciigie hathara ya miyuro na ni ati Speaker wa bunge ya gĩbũrũri niwe Moses Wetangula umuthi ni akirikitie kwamũkĩra ndereti ya kuhagũrwo kwa minister wa ũrĩmi niwe Mithika Linturi na ni thutha wa kumbũka kwa kĩagago kĩa bataraitha ya maigĩrĩra. Ni ndereti ĩrĩa ĩtemanĩtio bunge-inĩ na nĩ mũmbunge wa Bumula niwe Jacob Mboka na kũrĩa akithingatĩte kana agĩtĩtĩrithĩtie atĩ Linturi no nginyagia akorwo akĩeheria wĩra-inĩ kuona atĩ arĩmi nĩ magĩthiĩte na mbere na kũhatĩrĩrĩka na gũthiĩ hathara nene kumana na bataraitha ĩno ya maigĩrĩra. If the select committee report finds that the allegations are substantiated, the House is required to afford the Cabinet Secretary an opportunity to be heard and a vote whether to approve this resolution requiring dismissal of the Cabinet Secretary. Pursuant to Article 152(10) of the Constitution, a resolution requiring the President to dismiss a Cabinet Secretary must be supported by a majority of the members of the National Assembly, which is 175 members. A resolution that achieves the required support must be promptly delivered to the President and is bound to dismiss the Cabinet Secretary in question upon receipt. That the clerk is hereby directed to publish the special motion for the dismissal of the Cabinet Secretary for Agriculture and Livestock Department in the order paper for Thursday, 2nd May 2024, in the manner contemplated under Standing Order 66.3, for consideration by the House during the morning sitting of that day, which has been agreed upon by the House Business Committee. I beg to give notice of the following special motion for removal
of Honorable Franklin Mithika Linturi, EGH, Cabinet Secretary for Agriculture and Livestock Development on the following grounds. 1. Gross violation of provisions of the Constitution or any other law. 2. That there are serious reasons believing that the Cabinet Secretary has committed a crime under national law. 3. Gross misconduct. This is in relation to the approval of the procurement and distribution of fake fertilizer by the National Cereals and Produce Board. Na mbere na ndi ati uria wakiri governor wa county ya Murang'a niwe Mwangi wa Iria na nake eri ni makirikite gukinyio bao-ini igoti-ini ria Milimani goko Nairobi na ni gwitika thitango cia ungumania hamwe na uhuthiri umoru wa wabici wa Iria na nake mathitangirwo ungumania wa ciringi cia Kenya milioni 351 ni cira uria ugitamanitio mbere ya mucirithania David kana Thomas Nziuki na kuria aya magithitangitwo na uhuthiri wa wabici oro ndumwe na uheani wa kandarathi cia maigirira. Kurumirira miyuro ya mai ma mbura iria thiete na mbere na kura guku bururi-ini igitiga makiria ma Akenya magitangika ni undu wa guthamio kuma micii-ini yao. Irete kieha kinene mwena wa Kitanga na Mua tauni-ini ya Machakos thutha wa micii ya aikari guthererio na gukuo ni mai o ndomwe na irio ciao. Nikurumirira mbura nene iria iraurire hwai wa ira iria irathereririe daraja ya barabara ya kuma Gitanga guthie Kithome. Hapa Kivani, hii barabara inatoka Kathome inapanda Kivani inapanda kule Mua kupitia kwa Songo na pande nyingine ya Kitanga na kuelekea Mua. Sasa hivi hii njia ni alama na ngai kuhoya muhera oro ringi ni tondu wa riboti cio gwitukana no ndirakimenyithia ati riboti iyo igi Mwangi wa Iria uria wakiri governor wa county ya Murang'a gwikorwo agikinyio bao-ini ni aikorwo igikinyana na njira igwete na ni ndirakenda tukorwo tukiamukira na njira igwete. Okay, together. Who is not there? David Maina is present. Yeah? There are two Davids. David Maina Kiama, the one I say that is wrong Richard, and then David Maina Jerry, who is present in court. Let me ask you. Solomon and Valley. The source of the said money, while you jointly and severally ought to reasonably have known that the money formed part of the proceeds of crime. Your response? Not guilty. Being the governor, directors of Top Image Media Consultant and Value Limited, respectively entered into an arrangement of transfer of Kenya shillings 3,700,000 towards the purchase of 13 acres of LR number Muiga Tungare Block 2, Tungare Block 2, on account of monies paid unlawfully by the county government of Murang'a to Top Image Media Consultant Limited. National dialogue, necessary parliamentary procedures. Riri mbura nene igithiete na mbere gucungirira hathara na nene guku bururi-ini kumana na mbura iri igithiete na mbere na kura ituri ngurani. Senator wa Machakos niwe kana Agnes Kavindu ni akiuritie thirikari gukorwo igiteithĩrĩria aikari a Machakos na nĩ kumana na guthũka gwa bara na ĩrĩa igĩcũngĩrĩirio kana igĩthũkĩtio kumana na mwaraho wa maĩ mwena ũyũ. Ĩno nĩ riboti ĩyo. Mnaiona na mkiangalia hapa imejazwa maji na mvua na mpaka imebeba mawe imejaa mahali hapa. Nĩ thutha wa demu ya Kisivaru gũtua kuria iracũngĩrĩirie mũiyũro na gũthararia ũkui barabara-inĩ ĩno. Makĩria ma matũra marĩa mahutĩtio nĩ ta Kĩndaruma, Kathome, Kitanga, Kivani ona Mua.
hiyo daraja imejaa maji, gari haiwezi kupita. Na kwa hivyo na pale juu kwa Katilu, tukiangalia pande ya Mavoko, Syokimau na hizo eneo zote zimejaa maji, watu hata hawaishi kwa manyumba yao. Naomba serikali ya county government, ile pesa ya emergency tafadhali ifanye kazi yake, hata kama ni kuweka magunia na changarawe mpaka mvua ishe mkate barabara. Fanyeni hivyo ndio watu wawe na access. Watu wa bodaboda hawafanyi kazi kwa sababu hawana barabara za kupitia. Watu wale wanafanya kazi ya vibarua, hata wale wanaenda kazini hawawezi kwenda. Seneta wa Machakos Agnes Kavindu niekinyirie mwena uyo na gukora andu aria mekurigetwo ni wagweka haria oritie aikari kwimenyerera kuma kuri mbura ino. Makeria ma uguo nioririe thirikari kuhe andu uteithio wa irio. Oho kuria thirikari ya county kugeria gweka na ihenya niguo guthondeka daraja ino. Kwa majina naitwa Joshua Katabi Musyoki, na shida hilo tuko naye hapa Kibani ni maji imetusumbua sana, imepepa mawe, imebeba hii njia. Hata mama ya nyumba ya mama ngao madhangao imeanguka, hivi sasa leo ataenda kulala wapi? Na pande ya Kindaluma mvua inanyesha sana, pande ya Kikuyu, pande ya Katome mvua inanyesha sana hapa, na nyumba imeanguka sana. Hata seneta wetu amekuja hapa saa hii kuangalia, saa hii yako hapa na tunashukuru sana. Manyumba ya watu imeanguka, vyoo vimeanguka, tunaongofea tunaweza pata ugonjwa wa malaria, kipindupindu. Kwa hiyo tunaomba serikali kubwa na serikali ya kaunti tusaidie. Ngiribotera Muthingi TV, jitagwo wakio wa Mucogo. Na kundu gutiganite na arimu a irathi cia JSS na ne magitafanĩtie mĩrũrũngano magĩtetia kamĩtĩ ya wandĩkani wa arimu nĩo TSC nĩ kĩrĩa maugĩte atĩ matikoretwo makĩandĩkwo oro ũndũ ũmwe na gũkorwo makĩrĩhwo mĩcara ya igoto. Arimu aya makĩaria na andĩki a mohoro maugĩte atĩ kana mehĩtĩte gũkorwo magĩthiĩ na mbere na mĩrũrũngano yao nginyagia mateta mao makorwo magĩkinyanĩrio. Gĩcunjĩ kĩa arimu arĩa mathomithagia gĩkĩro-inĩ kĩa junior secondary bũrũri-inĩ ni matafanĩtie mĩrũrũngano ya Theo kaunti-inĩ cia Kisumu, Naikuru, Taita Taveta, Vihiga na Nyamira, kuria morĩtie thirikari kũmandĩka wĩra ithenya-inĩ rĩa kũruta wĩra ta interns. Moguls power. Moguls must be respected. Moguls must be respected. Moguls must be respected in all ways. Yes. Now, here, I'm Eric Otieno, the current chair of JSS Kisumu County Teachers. Correct. And here, we are here to present our petition in full force. Yes. It is high time that our grievances must be heard. Our grievances must be addressed. Information of interns. You must respect a degree holder. Giving our JSS teachers 17,000 as an intern, that is an injustice even to God. That cannot even sustain anything. Even the mere state of survival, it cannot sustain that. So our petition that we are having here, all our interns must be confirmed with immediate effect. And we will not stop to call for that. We will every day until that day that TSC must. And here are also some other demands that we are having. Compensation of JSS teachers interns from the period they have worked as per the Employment and Labor Relations Code that was given on 17th of April 2024. Yes. JSS internship is illegal as pronounced by the court, yes, and must be converted into permanent and pensionable terms, yes, by the employer, who is TSC. Yes. We must stop TSC from any further engagements of qualified and licensed teachers as interns. Yes. That is illegal. Yes. In bold, that is... Kumana na TSC kwaga gwathĩkĩra itua rĩa igoti rĩrĩa rĩatuirwo nĩ Justice Byram Ongaya tarĩki 17 wa kana rĩa arutani a kwandĩkwo na kũrĩhwo njoherera nĩguo gũtũmĩte arutani a kũrũgana na kũria TSC yathĩkĩre watho ũyũ. To the TSC Teacher Service Commission this morning is very clear that intern teachers are not going back to school if they will not be confirmed to permanent and pensionable terms as the court ruled. The teachers should also be compensated for the period they have served as intern teachers. Kiama gĩa KUPPET nĩ kĩũrĩtie thirikari kwandĩka interns 86,000 kũringana na watho. Munini wa mwandĩki mũkaru wa KUPPET Moses Nturima
augite kumana na itua ria igoti kurugamia mubango uyu interns matigeto matare na wiki. Ngiribotera Muthingi TV, njitago Wangui wa Muriuki. Na icio ciĩgiĩ mĩrũrũngano ya arimũ na nĩ atĩ mũini na mũhũri wa ngita wĩkaine ta kana wĩkaine ta Kioi Junior nĩ akĩanĩrĩirio gũkorwo akĩrĩkĩtie kũhurũka, na nĩ ndũmĩrĩri akĩrĩkĩtie kũnyangio nĩ aruna ake kũrĩa kũrerĩkana atĩ Kioi ahurũkĩte thutha wa gũkorwo akĩrũmĩrĩrwo nĩ ndwari ya ica ikuhĩ. Kioi Junior ainĩte nyĩmbo ta Kilimutani, Kanada, ũndũ ũmwe na ũguaga na ũnyendeire kĩ hamwe na ingĩ nyingĩ. Wakimendithĩria thayũ wa ngoro oro ũndũ ũmwe na meciria. Riboti gakeni ngĩmwe kengĩkorwo ngĩikĩrio oro hanini ndĩgathiĩ kũraihu nĩ ndĩragĩcokereria. Kia gutiri ngware ebiso nikio na ithuĩ rĩa nauma ngo-inĩ tukiumagara tukeribariba nĩguo tukahange. Gũkũ arĩ tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri gũkũ kwa Muthingi TV. Ũguo nĩ tutambũrĩte kĩo na wĩrutĩri waku mĩethere-inĩ. Nikio tukaga o hau haku wĩra-inĩ tukagĩa gĩikaro tukamenya ũhangaga atĩa na wanjĩrĩirie atĩa. Thondekaga indo cia thukuru kuma baby class. Ngĩandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, andĩkĩtwo kĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o kiumia wa kerĩ ciĩhanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia ũtukũ. Tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri o gũkũ kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Murugi. Gĩcokereria tũhiũke nginya kaunti-inĩ ya Gĩthii. Nĩ atĩ aikari a kaunti ĩno ya Gĩthii nĩ makĩgunĩkĩte na mũtaratara wa wenji wa maĩ ma ndobori, tabarĩra ĩrĩa ĩkinyanĩirio nĩ mũtumia mũmbunge wa kaunti ĩno ũĩkaine ta Doris Donya. Nĩ mũtaratara ũrĩa augĩte atĩ ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩguna aikari a gũkũ kaunti ya Gĩthii, akĩranĩra kũũtwarithia na mbere gũtigĩrĩra atĩ aikari a othe nĩ makĩamũkĩra maĩ matheru. Sababu kubwa yenye tulikuwa huko ni ya kuchukulia watu wa Bobasi maendeleo, ikiwepo na kisima ambacho kitasaidia wakazi wa Masige East, but chini ya uongozi wa Mama County Honorable Donya Doris Aburi Toto. Haswa hiyo kisima itachimbwa na alisema yeye anataka watu wafaidike na maji. Katika kampeni zake aliahidi watu kwamba atawapatia maji. Na leo hii alienda akapatia watu wa Bobasi katika dispensary inaitwa Kiobegi dispensary, akawapatia kisima. So far so good, ashafanya visima ambavyo vimekamilika. Tabaka imekamilika, Magena imekamilika, Masimba ipo karibu kukamilika 90%. Na vile vile leo tumefanya ya 4 ambayo ni Kiobegi. Mpangilio ambao hako nao ni kuchimba kisima kimoja katika eneo bunge zote 9 za Kisii. Na sasa hivi naweza sema tushafanya visima ambavyo vimeshakamilika ni 4, na vile vile tutaenda polepole. Tushapanga ya Ibeno iko karibu, hivi karibuni itazinduliwa, na vile vile kisima cha Kitutu cha North ambayo itakuwa pale Sensi pia itazinduliwa hivi karibuni, na kingine Bonchari. Kwa hivyo hakuna mpangilio mzuri wa kuchimba maji. Na vile vile leo tulikuwa na michezo katika
National Government Affirmative Action Fund huwa tuko na county-wide activities, na mojawapo wa county-wide activity ni uchimbaji wa visima, kushiriki katika michezo, maneno ya GBV na vile vile hata upandaji wa miti na maneno mengineo. Lakini leo tumeenda pale tukafanya michezo ya wamama, wakashiriki michezo, wasichana wadogo wakashiriki mchezo, na vile vile hata watu wanaoishi na jinsia tofauti tofauti wakashiriki pia michezo katika uongozi wa Mama County Honorable Donya Doris Aburi. Tukirogereria kuri haro-ini na ni ati timu ya Kenya ya airetu marithi wa ukuru wa miaka 17 ni Junior Starlets ni maigurite kambi-ini me muthenya wa gatatu hari mehariria ma FIFA Under 17 bitika-ini cia gibũrũri hari ikereka ria gatatu kuria magakorwo magicemania na timu kuma bũrũri wa Ethiopia. Have everyone in camp, all the key players from the school teams are here. So we have a good team from schools, Talanta Hela, Chapadimba, so we are hoping to build a very strong team that is going to compete against Ethiopia. I think we are prepared because most of our players have been competing at the highest level locally. So hopefully they will rise up to the task ahead. So I am hopeful that we have a great team that is going to play well, even though we did not play in the previous round. Tigane na icio tukirongoreria bitika cia gikombe kia matu maraihu nicio UEFA Champions na ni ati bitika ici cia UEFA Champions League ni cikingirite igereka-ini ria quarter finals na kuria timu inya nicio cigitigarite kiharo-ini kuria utuku wa umuthi timu ya Bayern Munich maragitungana timu ya Real Madrid kiharo-ini kia Allianz Arena. Hau niho twagikira gaturumo ka maria twaikorwo tugikumathira metha-ini ya Muthingi TV mohoro hwaine ni ngatho ni tondu wa gitikira kunyitanira na iguru ndumwe na gutwihokera wiroreri waku ngatho cia mwanya makirio na kurira magikinyaniria mutamburuko wa mohoro maitu ma hwaine mundu guteti wa Mbui wa Njau ni wagitigira ati ni cia gikinyana na njira igwete makinyitanire na andiki aitu othe a mohoro kuria makiriunga matura matiganite mundu guteti Tael ni mwerekeri wa hwaine wa umuthi mundu guteti Mose ni muhuri wa mbica mundu guteti Aizo akiuma kuria mwena wa GFX na ke mundu guteti Jacinta wa Mbui agitigira ntwakingira kuria nenda-ini cia ukinyana njira igwete mundu guteti wa Thika ni wakimenya kana twathie riera-ini kana tutinathie na ni kwendiriria utuku mwega ngakimenya ati ni kana ni muthi wa muthia wa mweri uyu wa kana tukiuge atia tukiona nginyagia mweri ungi Ngai witu enda ni ria kwa no mwangi wa Murugi.